nama kasiti wa syarti la ilaha illallah TV soala nakiri bi munkar wa jamurra nama qoratan sun rabbi kuni wanni ra nama gafat liman gam takarkat mafina meka qabda umri gam jirat wa jumit wanni rabbi ni ra nama gafat wa sadi ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هرمني يقول لين جد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه واسدين لم يكن تلك ما قدما رب سني أقوده أسمان جولين تنجا تلون نخينيا خاسر را ديمن بحر كنا أنا تفري بغسقينا ورني فريس تولا نملا بحر كنا رب هتاونين أكا خلونا تماما أفكما ديسان تكني ربنا رجع إسام بريجة أجر رانتنا والنسان دلغن lakawai betul dendau hongge umat kenya geise dole tun imamani cingkamani ya tawani koto awasle kenya lutu babela jirani luti akanu manu wani san dalaga umna urfat tuda hawas kenya duba nyandu jeni wahid tu dalaga turan masjid jarat turan akasumati markaza hafiza qur'ana akasumati library yogau maktaba kitaba baye bilal jira nabira kitabni milena mekatti kattaw hasene jualala kitaba kana kan ergite jolle tenya talatota kenya kan ana da dariyachu jolle tenya akko ono baraja chugandu badenu jolle obra kechu jolle talatota ono obra yechu kana jolle tungalani sida rabbi nisana chitti bi warabi ya gode waan isaan dalagan tabaraka rabbiin godheefi haadhaa fi abbaa isaaniitti irraallee isaan gammachiise isaanillee rabbi haa gammachiisuun ja'a silaa'ugaa sheeni keenya kanaas deema ani naaf kayaa gabaabadhee asumatti hin dhaaba walumaa galatti rabbi isinaa gammachiisu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh